Ngithanda ukuthi ngubingelele khona la kuZimi Life. Sengiphinde ngabuya ke futhi nezikaSibongile and Dlamini's. Before nje ngihlale kodabeni mbukeli, ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ulike and ke usubscribe. Namhlanje ngikuphatheleke indaba ezithinta uSibongile and Dlamini's. Ngiphethe udaba lapha oluthinta ke umama uThembi Mtshali Jones ozojoyina ke lapha uSibongile and Dlamini's. Kuvela ke la ukuthi ke umama uThembi Mtshali Jones uzojoyina ke lapha uSibongile and Dlamini's and ke irole yakhe azoyidlala uzodlala ke njengomama kaPhetheni. Igama lakhe lapha kuSibongile and Dlamini's uzobeke unengelosi nolwazi Shange okungumama kaPhetheni. Babeke sebeveza la ngestoryline sakhe baveza ukuthi ke istoryline sakhe sobe sifocus kakhulu kuyipast kaPhetheni. Ubudlelwane bakhe nengane yakhe uPhetheni abukho buhle and ke uzobeke ezomkhumbuza ngezinto kazenza kudala yena ke uPhetheni. So injalo ke mbukeli and sibonile ukuthi ke istoryline isithinta ke ipast yakhe uPhetheni sebesiqalile simbonile ke lapha usamkelisiwe ezokhumbuza ke uPhetheni mayelana nepast izinto ke zenzeka kudala and kakaveli ke mbukela kacaca ukuthi ke kahle kahle kwenzakalani kodwa emakhamba isikhathi sothola ukuthi ke kahle kahle udeliwe naye kuPhetheni benzani kuyena ke usamkelisiwe. Yizo ke lezade nguphathele zona ukuthi ke umama uThembi Mtshali Jones uzojoyina ke lapha useason 2 kaSibongile and Dlamini's and ke uzodlala indawo yokuba ke ngumama kaPhetheni. Phela lapha ke mbukeli ngicela ke nje ukuthi ungakhohlwa ukuthi ulike and ke usubscribe ake ngithi ke danke ngiyazi bongela.